He rā I maharatia atu ai te hunga I uru ki te rua o pōwau tinitini o Karioi o Kouka I te rohe o Māwhera I te wai pounamu te kaumā toru rā ki muri. Hei tohu I te parekuratanga o e rā kaikari waro o rua te kaumā iwa I rā poi atu te manomano tāngata ki te papatau o mo hoiho o Otomo I Māwhera I te ahiahinei, ki te whakanui, ki te poroporo aki, o tira ki te tangi anō, kia parauku ai a papa I te wai o aroha ko mai ngonoa. I tēnei wā, ka whakawhiti atu tātou ki Māwhera, kei reira tā mātou kaikawe kōrero a Irena Smith e tatari mai ana. Irena. Kei te ngau tonu te mamai me te pauri I ngā whānau, ngā hua me te motu whānui I tai mai ki te tuku I o rātou whakamau maharatanga ki ngā kaikari rua te kau mā iwa. Today is a day of remembrance, as every day will be from now on. I'm sure none of us will ever forget. In between us and you, there are 29 tables, each representing one of the men from our community. Families were brought together 13 days ago by one word: hope. My heart goes out to the families and friends of these 29 brave miners and to all who have been touched by this national disaster. Your men were our men, and even if many of us know them only as names and faces and stories, their death touched our lives. Some of you are probably asking why. Why did they have to die? Why were they taken? Many of them were still young, the youngest just 17. They were full of life, engaged to be married, with families, young children, whole futures ahead of them. It just doesn't seem fair. These brave men are now in a place where they will be loved forever. God rest their souls. May they rest in peace. He parekura tēnei kua titia ki te hāpori whānui o Māwhera, kei takutaha I tēnei wā, ko Kathleen Scott. Tēnā koe, Kathleen. Tēnā koe, Irena. Kathleen, pehio o whakaro mo te whakamau maharatanga I tēnei rā? He rā whakahirehire ki au ki te whānau whānui hoki. Kua tīmata te rā I te āhua pauri, I kare kua ki te kohu, kua tūwhera te ka kapua, ka whiti mai te rā I nai nei. He wā whakatā mo te whānau whānui o Kārua te kaumā whitu, hei roko I ka tautoko I ka aroha o te whānau whānui o Aotearoa nei. Hei tautoko I a rātou. Mohio koe mena he Māori tahi o ngā tāngata I aituahia I tērā wiki? Ai ki au, tokorua ka tāne, Māori, ko Ricky Keane me Brendan Duggan. Ai, rawa. O tira he whānau Māori hoki e whai pānga ana ne ki ngā tangata nei? Ai, ki etahi o ka rua te kaumā iwa, he whānau Māori rātou, tā rātou, tētahi ko Kimi, tētahi whanauka, kua hika tōna paua I te aitua o Strongman I ka rā o mua. E rua ka aitua I roto I taua whānau nai nei. Ko te tumana ko tonu kia whakahokia mai ngā tūpāpaku ki ngā whānau? Ko te tumanako o te whānau ki au, ai, kei te piraki rātou mo te hokika o ka tūpāpaku ki a rātou, hei mutu I te taki auei mō rātou. Ko tēnei he wā whakatā I roto I a rātou I te wā taki auei. Kua tīmata te rā I
i te karaka ki a rātou i te atanei, mo te heke o te hupe, mo te heke o ka roimata, i te hapore, ka whakakotahi mātou, hei tautoko i ka whānau. Ka waiata tātou, i etahi wā tino waua ki te waiata no te mea ka heke ka roimata i ai. E Kathleen, ka pēhea e tau ai te rangi Mārie i wainga i te hāpori o Māwherea, tēnei taone, kua tino ngaua i tēnei aitua nui? Ai, kua tīmata te tauka o te raki Mārie i roto i a mātou. No te mea, he wā whakatā tēnei, ka hoki i rātou ki te oraka, āhua pauri, mō te whānui o ka 20 mā iwa. Kei ka kura, haere tonu ka rakatahi. I etahi wā, he wā whakatā ki te whakaaroaro rātou, e pāna ki ka mea takihana, taki au e. E Kathleen, tēnā rau atu koe i whakawātea mai koe kia kōrero kia mātou. Kia ora. Nō reira, Scotty, koira ngā kōrero o te wā mai i Māwhera, kia hoki atu te rākau kōrero kia koe. I rena kōrua ko Kathleen, tēnā rau atu kōrua.